Mješovita srednja škola Tuzla osnovana je davne 1908. godine. U povodu 113. rođendana ove škole poslušajte šta vam imaju poručiti njeni učenici različitih zvanja i zanimanja. Moje ime je Amela Mekić, dolazim iz Tuzle, učenica sam srednje mješovite škole, 4. razred, smjer veterinarski tehničar. Ovu školu sam upisala zato što sam ljubitelj životinja i zato što želim da životinje pored mene, tačnije sa mnom, imaju svoje zdravlje. Škola nam nudi veliki spektar znanja. Također u našoj školi ima dosta učenika koji su zainteresovani za veterinu i predmeti koje mi učimo u veterinarskoj školi nisu toliko teški i jedan od najdražih predmeta mi je unutrašnje bolesti i pčelarstvo. Pored toga naša škola nam nudi EUVET program, pored toga diplome su nam po EUVET-u i možemo upisati osim veterinarskog fakulteta i druge fakultete. Ja se zovem Senada Čambrić, učenica sam mješovite srednje škole Tuzla i 3. sam razred smjera frizer. Naša škola nudi mnogi broj smjerova, pa tako i frizer. Moja ljubav prema frizerstvu se javila još dok sam bila mala i to je nešto čime se želim baviti u ostatku svog života. Naša škola učenike vodi na dosta takmičenja, pa tako i iz smjera frizer. Imamo takmičenja u muškom šišanju, ženskom šišanju, mini val i sl. Ovim povodom bih htjela da čestitam svim učenicima i profesorima dan školi. Ja sam Semra Osmančević, učenica 1. razreda mješovite srednje škole Tuzla, smjer kozmetički tehničar. Odlučila sam upisati ovu školu jer me to jako zanima i želim da se bavim time u budućnosti i mislim da je to jedini pravi put kojim trebam da krenem. Škola pruža puno mogućnosti, kao i sekcije vezane za moj smjer. Imamo jako lijepe opremljene kabinete, tačnije učionice u kojima se obavlja praktični rad, tačnije praktična nastava. Ovim putem želim da čestitam našoj školi sretan rođendan. Ja sam Ana Pejić, pohađam srednju mješovitu školu Tuzla, pohađam 3. razred, zanimanje krojač. Krojač je zanimanje koji se bavi šivanjem odjeće po mjeri drugih tekstilija. Krojač je trogodišnje zanimanje sektora mode, tekstila i kože. Kada završim školu imam veliku mogućnost za posao. Naša škola, pored kvalitetnog obrazovnog programa rada po EUVET-u, veliku pažnju posvećuje i odgojne komponenti u radu škole. Tako da u saradnji sa roditeljima težimo da iz škole učenici ponesu visoke moralne vrijednosti, uz profesionalne vještine i kompetencije, te spremni izađu na tržište rada i društvo uopšte. Svim učenicima, uposlenicima i roditeljima koji su dio naše škole, ali onima koji su ostavljali svoj trag kroz istoriju rada naše škole, želimo čestitati 113. rođendan mješovite srednje škole Tuzla.